Hey, patod ko buntot sa bulan baby. Hindi ko 30 sa kuha. Okay ra? Ayo, manggay na Choy. Malayo ato Choy, murag kaya matong 1 kilometro. Di, kay 30 raman ang pamasahe diya, doy. Dila man day minimum 3 pamasahe niyo, doy. Outside na maguna Choy. Makita po na Choy. Asa ka Choy? Ay, boss, sa pag-ibuabo, boss. Kita na yata mo to Choy. Murag layo mo to Choy. Ay, parang boss. Ay, raman. Hatod na ko. Ay, doy. Ano na lang, doy? Tungagan akong cheese para kurinto ka lang. Saman, okay na. Ay, what the? Boss, tungagan akong pwede, boss. Para kurinto ka lang. Ay,